Believers Eastern Church ingdeng phokechok pre-Christmas aliralon pen kirilang su bi sialong ketalon. Lakhain ko rapon ilip constituency ke parlo Believers Eastern Church Koilamati area kadukawe monduli cricket home so sia monduli chetong pepen. Matijong ni phai siar ni Koilamati hawar ram kathararong kirilang su bi sia monduli along pre-Christmas aliralon misen pen talon pon. Believers Eastern Church Koilamati area monduli cricket home so sia monduli ben patir pi ponsi ingdeng phokechok Koilamati hawar ram kathararong kirilang su bi sia monduli along pre-Christmas aliralon misen ningkarong pen talon pon. At hipi alam nokbear nam doverapo ningkang samaricho isaya ang dengpi sirkep ang deng sotrok Bible at hipi en ponsi. Reverend Hetsing lekthe pen mai charipon Bible kaporhi pen kardom buson lekthe projening ti Stephen lekthe kachitong do natumaphan aluhi ke pachini dikon Samson Hansia hin pen pachini pon. Ke pangrumadan kahodai dikon Mongol Singh Singnar keru kipi Pastor Martin Phangcho Laswahut arna malam ke than pon provincial vicar Chukihula missionary province Dipu diocese Karbi Anglong dikon munu sing tia hin pen kachitong arada tumaphan Jisu Kristo henlo munida tumapa ba pharman si pirthia long mahang nang theklu pujumisen pen arna malam than pajermi pon. Kerukar chu worship team Koilamati atumahin pen pachun pon mai ki judahut dikon Rovelson kathar pen arnam kardom japon si angdi si ardom pon si mai misen pen pijut pon. News report 365 News India. Frangsi bangso news mate channel ke lang tong fan nili kardon video lo Frangsi nil bangso program ki bi ning je parong phan lo isi bangke kan isi bangke mo ki bi ki thi atum phan sitame isi ang thun ke pang ang jir dia phan sini tum rat thingrum si sungwai lin lo apen pithik lo peningan ke kan po an chok lo si rat ke thingrum potan nili rat hata churu la pen pini bangsa channel atum ke bang potan nili churu perfect lo isi kanang so nili kichi than dun mate ke pachini dun jiang ang deng bang la son hello itum recho isi recho ke bang ko nang ke thana munit ino da tikala de dodo la bang so phan jong si tum vek parlen thit polote recho ko son si ningjeji de yola son thak thak si nili rat tong ha pachini dun elitum Christian potom an denomination tin tong phan nili ke ning ri dun bang ke elitum teklo long so che tarpo pini ke tarik isilo to pini dak kachitong pini herangkia butung tum stami dak elitum Eastern Believer Church kirilangso ram kathar along labangso pre-Christmas katalon along kerangkia butung tum nang chitong no pota aprangsi ninga klong pen Yesu Kristo kardom alang leto pan pajeriglo kardom si pini nilitung labangso pre-Christmas katalon lage pini ladak anchot kalilo nilitung ingdeng phoan nitum labangso pre-Christmas do pontang lo lasi arna mahir jume nitum labangso pre-Christmas katalon lake nilitum labangso alon kachilang laphanjot kali isi prosar isi arnam hirjumi ki kroitang tum sita ansu se ki kroya fa e hempu Jesu Kristo pirthielong kiwang alangli kapijog dia phan kiwang alangli kiwang ke aron ki pon ya phanda kali lapen alangli aron ka phalang no phanda kali alangli kiwang lake ilitum papia to phan kapijog dia phan alangli akiwang labangso kiwang dia phan akachong hong alangli phan kiwang pu abangke ahok atarik lapen achiklo abangke ahok chini ne lapen jong namde setame ilitum aphan hakki cheng hotpen ilitum phan labangso Jesu Kristo amhang ke thek arni December 25
masar di